Play a P baro kibapet ya kaniko kubor upet ngo cable news. Kimat bakong san jong ko kubor menta kata yo kilong. Menjur ke kenhun menteri ban penbet renti ya ke skul SSA hakajala bat bantung kampura ya arspa prapolai ngut ke special educator. Sedang kilung ke seng kongres dah kejing penyesok biang UMLA berim usenit sang ma syakaseng. Bo jengkeli ke kenam halo kejing ya bahak bandum kajana negi toll gate ke KHDC klaim dah apply. Beliau Menteri Rangba bat sembut Menteri Rangba ya ke mini secretariat Circuit House bat ke Block Integrated Development Complex BIDC happen Ursula. Syakam sangut kenong Bangladesh namaulai. Kentat ke MCTODA ya ke jengkot ya keren u Deputy Commissioner dawa banwan ya keren hakajaka jingyaki. Wa banar ke KSU Southwest Khasi Hills District banken mau buram ya imei spiliti lingdo langrin kanoya lam persya uranium. Bat da ke paragliding lapen hak perdano ya ke jinyakun ahor hamau lendep. Kejihalang jong ke kenhun menteri ke belalong hakas ni balang jong ke tayo kala aju menjur ban penbait renti ya ke skul SSA hapok ke jala bat ban pentrai kam ya ke jing siu tulap bathamai ya ke nuhikai SSA bat kala airu ya ke jing menjur ban tung kampura ya arspa prapolai ngut ke special educator hapok ke jala. Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangmau lalu me kejinglang jong ke kenhun menteri haka arp kendai terik urisau ar hajar arpusan. Badah kene kejinglang ke sorkar kala ajing menjur ban penbet renti lania ban rationalize yaki skul SSA ha kejela. Habai keren bagi nong patai kubor hadian belawai kejinglang menteri sorkar uba wailat mikishla ulang badang syen kino hikai SSA kle kendo yu menteri Rangba Kejela. Bad yu menteri ketenat puli putih bandawa ban rationalize yaki skul SSA. Bad ban penteri kam temai ke rukom siu tulap ikino hikai. Badah kejinglang hapdeng kino hikai bad ke sorkar. Lai menjur ban penbet renti bat ban penteri kam thamai no igur kom siu tulap ikino hikai SSA. Kumta ka kenhun menteri kala menjur ban sedang ban le akena kam ban rationalize sigi skul SSA. Bat ban sedang penteri kam igur kom siu tulap thamai yakino hikai SSA ha kejela. Recently, the teachers have met our Honorable Chief Minister and the Education Minister. They have agreed to have a new pay structure. So they have already agreed on that, and also at the same time they have agreed for the rationalization. So today we from the government, so we have approved principally have approved that to start the rationalization process. So what will be the financial implication regarding this? No, as of now, because the department is still working on that. I cannot give you the exact figure right now. Uba wailat mikishla ule thu bak sorkar kala menjur bantung kampura ya arspa prapulai ngot ki special educator ha kejela. Badikani la lekat kum kejing betha kayang syari bahedu hakari ka Supreme Court kat kum ka hukum ka bakala ai. Ule thu bakine ki arspa prapulai ngot ki dei lupa kinong tray contractual bagladon kami ke sorkar bantap kampura no eki berulong bakadon kemukok duma haki yang cari Supreme Court bat kejela Meghalaya gladon kam bandon ki special educator kumta ha bagladon lupa kinong tray special educator ke sorkar kelas ngudai bantung kampura no eki. We are just actually the order from the Honorable Supreme Court, because there was a case, it seems that because we need to have a special educator. So for that we are just, because right now we have 283 numbers of posts. So in this post they are working as at least contractual, and there are also to be recruited. So we are just regularizing to we approved from the cabinet for regularization of this post. Nong aiktian ke sorkar MDA uba wailat mikishla ule thu baka kenhun menteri kala ajing menjur ke por ban penkre ke thup kerteng electoral roll joginang thap vote ke benta ban penlong election chaka Garo Hills Autonomous District Council nak benta ke senam arhajar arpuhun rio ndre empat rai pat ke tarik ban penlong ya ke election ulong bakalong keberan kam sedang sywa ke jing penkre ke batikna yaki thup kerteng ginong thap vote bat hadian kani an sepen benai ke tarik ban penlong ya ke election ha GHADC uba wailat mikishla ulong bak sorkar kala menjur ke por ban penkre ki thup kerteng ke bagan thup ke jing penmi ke draft electoral roll ke jing thap ya ke jing ujor ke jing persya bat ke jing penkot ke thup kerteng thap vote Haka bedai bagi jeng sokya halor kinong thap vote ki bam dai kiri ulom garo
Commissioner Secretary Ketenat District Council Affairs uba Cyril Dingdo. Ula pensyai bagi Deputy Commissioner ken buat renti ya ki Autonomous District Rules AD Rules kibaran ki kendon ban kedau mano kita kibaran hak bantap vote. So, this is actually, see, the election is like going to be happen next year. So today the cabinet, because as you know, no doubt we have not decided the date yet, but the government has to start the preparatory step. So that's why today we, in the cabinet, we pass the schedule for the preparation of role for the conduct of the election in Garo Hills. So like I already said, that the government has to start the preparatory step, because we need to have the role ready before the date of the election comes. Uba wailat Miki Shila ula pentip baka kenhun menteri kala menjur ka Meghalaya Village Defence Organisation Rules arhajar arpusan hagaba ankan tiaw ka bainong nek allowance kidkhot jeng Village Defence Party VDP nakalai sepatengka syakal lai hajar tengka man laubnai. Ula ong nalo kejeng penkiaw ya ka bainong jong ki VDP ka sarkar kan penkreat uban penbiang ki kejeng dan kam kong uniform ki ID card bar ki walkie talkie ya ki VDP. Ki kerman scam bakane kanang penslur kisnong bantau ya ki kenhun VDP ben petngor kisnong bat ban pene ke jing syongsuk syongsan. Ulang bak sarkar kan marak jengkelah ka bede bakar kom trekam ki VDP kamtam ko makane ke jok ke bajelai ki kam sniu. Ki kam ki batombor ke jing jelai drugs bat ban ajing shingan ki pat ba ha ki than kapot. No, we already just today we passed this Meghalaya Village Defence Organisation Rule 2025, where we already like specify the role of these chiefs since from the state, district up to different levels. So definitely we'll be sharing with you the whole details of the rule. So, but definitely there are we have increased the out of pocket from we usually 300, now it's going to be 3,000. Which we really hope that it will really encourage the people, our VDPs. So definitely we want to see that our VDP active, especially and in today's time, as you know, that we are facing the challenges of crime and drugs and even in border areas. So that's why we hope that with this new rules, then I think we will really be able to encourage our villages to form the village defense party. Oh, well, 6,000 per month per month per party. Is there any So that we cannot say weapon, but we from in the rule also itself it has mentioned that we will try to modernize thing. We will try to help them with some kind of uniform, some kind of walkie-talkie, and some with the proper this IDs and all. So definitely that is on mind, but we cannot say weapon, but definitely we are on that line. But by when this process will be completed? It is. I think it's approved by the cabinet today. So I think very soon it will be implemented. MLA barim ke All India Trinamool Congress Zenith Sangma hagasi balang jong katayo ulalet ban penyasono bat keseng Congress haga bala pediang sombhaya da kinong yalam jong keseng Congress haga jingalang ke balalong haga office trekam jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kabadan Hashalong. MLA barim keseng Congress Zenith Sangma ula penyasobiang keseng Congress Hashalong. Daga penpau bagara jung kadai penilai persya ke jeng bamsap jang sarkar pedang bat ke sarkar jela. Bat usngo baga kongres kadai ke yeng jung u. La pedang buram yu di ginong yalam kibah kliek kentup yau in charge ka AICC na Meghalaya U.A. Chella Kumar, UMP Ketura Saleng Sangma, u Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala bat kibai ginong yalam. Zenith Sangma ulong ba shimlabo kendon AA ban punya sobyang baru pensyai ba kwa ban keran AA syapang men jung Dr. Mukul M Sangma. U.A. Chella Kumar ula pensyai ru ke Kongres kamdan jing tu Satya ban kendria Presiden ke MPCC bamenta ba Vincent H. Pala da ke bayro ya ke jing trish tom jung u. Well, when I was speaking in the meeting, when I was joining and I was welcomed by the Congress leadership, I spoke quite a number of points, so I think you have already captured. But however, I once again want to
share with you that as I have said, with sound mind and soul, I have consciously decided to rejoin in this all family, that is the Grand Old Party, which is the Indian National Congress. The rejoining of me into this Grand Old Party is that the prevailing situation across the state of Meghalaya and the country as well, the ruling dispensation, be it in the state of Meghalaya or at the center, they have been destroying the country. In the state of Meghalaya, we can see the jungle raj, rampant corruption from all fronts, not only in one department, in all social sectors, in MSCL, the electricity board, education, health sector, in every departments, because of the corruption. This present government is destroying this country. So, therefore, I have decided that as I have been working closely with the Congress Party for more than 20 years, 2 decades, it's a long period of time, I once again felt that this is my own family. And by being in this platform, it will be more appropriate and conducive for me to fight against this corrupt government and rescue the people. Therefore, I have consciously decided to rejoin in the Indian National Congress Party. Mr. Zenith Sanmaji to the Congress Party. He was the State Youth Congress President, MLA, Minister, Secretary All India Congress Committee, and he served in many positions in the Congress Party. But in between, due to some reason, he left Congress for a short period of time, and now he realized at the larger interest of the nation and to keep the secular principle of the nation, only Congress Party can do better. Congress Party is the only political party in this country that will uphold the Constitution of the nation. So I welcome him with wholehearted. All India Congress Committee President Sri Mallikarjuna Kharge ji has accepted his admission in the Congress Party. I was very, very passionate with Congress Party. And throughout my life, since I was a very young child, 12, 13 years, I was very active activist in politics. I was following my senior leaders. So since then, I had been part and parcel of the Congress Party, internally and externally. So I was very passionate with the Congress Party, and I personally like Congress Party. But having said this, for certain obvious reason, I had to be away from Congress Party for some time. In those periods, I was of course regretting, thinking that whether I have been doing some injustice.
So now I have decided that, as I have said already, Congress should be the better platform, as I was doing the same previously also, to serve the people of the state. What will be my role? I don't want to speak at this juncture, because I have just rejoined. And as I have said, I am a true soldier of the party, and whatever the leadership assigned to me will be carried out heart and soul. So I don't know what kind of assignment will be given to me, and at this juncture I am not authorized to speak all the plans and programs of the party, about the strategies that will be taken up by the party. So as and when time comes, you will get to know what are the strategies that we are taking on. My brother means you are mentioning about Dr. Mukul Sharma, right? He is a very tall leader, having long innings in politics, having lots of knowledge, wisdom, wealth of experience, as all of us know. So what he is thinking, what kind of thinking process is taking place in his mind, so these are best known to him only. So I request you to better ask him, and I am not the authorized person to tell about him. So when the time comes, he may take any decision, that is up to him. So I don't want to dwell on this, and I request you better ask the same question to him. Kakon Hinyotrap National Awakening Movement Knam Hagase Balang Jongatayo Kalale Yakendo Ya UCEM Kakasi Hills Autonomous District Council KHDC Uba Winston Tony Lingdo Uba Kamilang Yakatana Trade Ban Panjiksha Yakajinglap Lingba ka RTI Hakaba Kiladan Kibrio Ki Bom Shimla Apply Kilayo Dakabasuk Ban Shimwa Yaki Kردop Jongka Council Katba Kiladan Pat Kiba Apply Henry Kim Shimla Yo Satya Kakon Hinyotrap National Awakening Movement Knam Hapo Gajinglam Working President Uba Thomas Pasa Haga Arp Kondai Terik Urisau Arhajar Arpusan Kilalit Benikendo Chief Executive Member ka KHADC Uba Winston Tony Lingdo Uba Kemiru Ekatana Dread Banekaran Halor Kajinglap yang baka RTI Hakabede Bagajingai Wai Kishpotli Ki Kردop ka Council Uba Thomas Pasa habakran ikilat patai kubor ulaong bag District Council kelakot ban apply gajing IY kishpotli ki Kردop bad ha gajing lap lengba ka RTI kidon kandrungut ki bala apply sya District Council ndrei tang saungut begini ki ba apply kilayo ndrei ke ba plengo kalong ba ndrungut ke ba klam apply kilayo de ke basuk kan ba ki ba apply kim syam layo setia da ke ba kedoru ba khat arngut ki sya kan tat na ki kandrungut ki ba kwa ban pej yakini kishpotli ki Kردop Uba Thomas Pasa uliyato bu ladab ashti show Chief Executive Member uba kemiru ikatnat trade banyo ekajuba. Ulang bagajing yo jangini ki hindrungut klaim da buokot kalong ka belengo. Kumta ka khnam kadawan ka council ban pensange no ikani kajing IY menta kum ladab ong teng hak executive committee ka berem bat ka bamenta. Bagi ong badi ban khot no di tanda lang bagi ko kubor kenang ban penti kena bagi kon samla ka beri nyo trap kin yo alat ban apply. Wa ban pau kumni bahak kidi ki sni ki ladam suaka session jongka District Council hadin mingayo ya kata ka jubab to RTI nila pha ka city sai CM bakarni ka city ka rihlor ni man katum ka jingkren jong UEM trade hapo ka ying dorbar jongka District Council hakabai la ong baya kini ki gate jongka trade department lai wai lamba ka jingkhot application ya ki brio ki bakwa tanya ya kini ki gate Banak kalian ngajongi hadim pengiwat ke RTI pada ngipan ki kopi ai yang ni ka kopi jong kita kiba apply hadim mengiyo kata ngilap ba kidon khandreumut kiba apply ka bamut khandreu tuli ki application kiba apoi sa kami jong District Council kiba la penpaw ka jing khrang ka jing angru ka jongi ban penyai kini gate handai ka basausi ba ka basau kelap ra kalong ba nak kini ki khandreu tuli ki application tang sau tuli kiba yo ban penyai kini gate kita kin riungut pada kini kiba claim apply ka total ki gate ka baka District Council ka IY lemba ka trade department ka disfautuli na kini disfautuli sautuli la ai sa kita ki beri ki bala ai ka application
haka council ba Andrew tuli pada la Aisyah kita kibreu kiba claim penpoi ka dong application syaka ni ka mi juga council tena kalian ka jongi ngila kwa ban ya kandu ya is em in charge street nomor ba ka ega ba ikran ma i hapo ka ing dorbar le sika kala kali ka RTI pada ka pen bakalano maka kamu RTI om dai baro kiba apply kiba yo ya ka trade license kiran kiba claim apply ndai kiyo ya kanika man pendiat ya kanika trade gila air ka city bat ngila kerpat ya em bodon boram ba le si lembah ka city la ho ha ka bodkam yo im lapor bagi kendu ndai lembah ka city la ngi yo tang ka jubab bru le si kan pensyai yangi ba ladam long kom taru le si ka pensyai pai ba ka le si kan pen warra kata ka jing syai hendiat abadai ba kini gigit kiba ka discount ka ai wai syaki resimet ba hendiat kata ka dei ka mat ka benukong ba ni lawan persyang bani kendu ya em tak sini jongi balingi kwa ikendu ya em in charge street kadi halor katai bangi yo haka ying dorbar thau ain em in street ila ong ba ngila khot application yo pedang application halor kini kigit andai ka RTI pada ko ong ba ya kiba claim yo pedang application do ngila ai wai kita kigit tekani pada kadai ka kamram kani kadi ka jinglap ba jongi da ka RTI kam de ka jikren jonga kadai na po UPIO jong KCDC bla ai kini ka jing tip sangi bat ka basa pada dari nakal yang jong kami jong em charge street man pensyai halor ini jing lap jongi ha ka RTI report ong don nem don balik politik kata yang deke ig bangi persyang nakal yang jongi om di benta la bun bon tli kisnam ban penru ban penbor ban kerpat ya ki rupam trikam ki bakhui ki basuba hang dia po konsul lar ka parti jong no jong dengan ongan pensyai ki lar ka parti jong no ru ki bar sinsyar hang dia ngingi pendapi ka kamaram ka jongi ban tenru ban kerpat ban persyang dah kan kalar gitu ba kikam kijam hapo council kindi ki ba penya lomba kajing khui kajing subak Chief Executive Member CEM Kejanta Hills Autonomous District Council JHADC uba thombor shiwat uloong baka council kan pediang ya kejing terwa ke sokar jela ban pensiu ya ketulop jengkinong trai ke JHADC hanrai de bandon niki kendon ki basai nalor kani UCEM ulapan paupat ya kejing sokya halo kejing penslam ke sorkar banyak ran penben ya uput usam hakawat kebaar Chief Executive Member Kejanta Hills Autonomous District Council ubat thombor shiwat ulapan pau kejing sokya halor kejing slam ke sorkar ban penben no kejing ekran penben uput usam hakawat kebaar da kebakdo bagajing yalang kebakado kalong shwa ke election ha Meghalaya habakran nikilat patai kubor hakalai potre gurisau arhajar arpusan ula pensyai bagsnong lapangap ke district West Janta Hills ke gisnong ke Rimtam kabalayo sanat bajing itu nak district council bag ke gisnong hapo ke jela Meghalaya ulang baga council ke sngopala halor ke jing kenat namar baga gisnong kabala itu ule ru baga Janta Hills Autonomous District Council ke Jupan Por menikendo ya ka Karbi Anglong Autonomous Council nrei Chief Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous Council ukentaj bat kwa bani kendo wa penlong ya ki Karbi bagin syem kabu ban kami ki jaka ka Meghalaya ulong bagi Karbi ki syem kabu ban keluan jaka namar kitip ba kum kene kepor kin sedan ke jing penbet yo pur usam wong baga syong ha ka sarkar bagan pediang ne em ke jing keluan jaka upen pau baga council kala IT ki kot jaka syaka regional committee lamenta shisnamiyai ulang bagi sinong hapo ke Janta Hills Autonomous District Council kidan kombasan sepatli kentop ya ke Block 1 Labang Nong Pelut ke bela penembiang da ke council ulang balada ke sorkar jela kampat penbet upur usam kini kejingja kini jana ke por ulang ru bagi kendo ke regional committee kalong kaddo na do ke election ha Meghalaya bat empat penong jingelang banekran ha kesian kabaar ula kentu bagi sorkar jela ke daiban kam syim kiai kene kamat Indonesia yang kesenong lah pengakui dan senong kebarim kebala itu dan kesusun dan kesenong kebala air sunat dan kesenong kebala skem dan kabor dan kesusun. Aku ingat pak ketua ke dispute hanya ke ni pelah di kuno ke kewanjiang tu nama baka senong kebala skem kebala itu dan ni dekat council. Luong hari hak ketua bahwa suaban dia ke kejing wan hangat jong di Nong Karbi aku bisa nangi na liang council ban nakaliang state government join
visit nila elek nila awan ha senang nila pangap bat nila ekran bat nila mesin miki bat nila tren boy iki ale ban ong ban kena perang ngim dulu pe ngim itu kata long ke ba yu rewan nak liang ke parti jong iri ni apa ai kibli yang kile jarak kile pen ba kile nile ade nak kapor jupan appointment yang banyak penduduk banyak kerni yang kebetai tu ya kajian tu kan sang bala kalian tu dinai be undu kuat kapor pun de sustain pada appointment kan mai orang yang kalian ngejong itu kuat ba ni utara kedon kata kewe sin ko ni ban tu up ya appointment ngala ban aji tip lang ba iba Charles Marngat yang tentu Pak Charles yang makin ngalah orang kemah tu minta 4 fix 4 itu donor lah kita cukup dah dalam hari keren bat UCM berkarbi dalam ni nak lihat jom ni kuat ban ya keren ban yang penting andai umai lah targetnya di kejumpa ada ngarai ke karbi dalam kata kejumpa juga ada dia buat ini juga tiba kitip pun makan ni kepor bahkan don nak kali ada jenis baik yang ku sampai di yang itu teki pun makan ni kepor sim ada batik ban lek le ban puluh le ban beli je kala ke jenis kam jok kinang ni nang ni itu ke jumpa jok kita kalau pasal government ke lah yang ni ambil tu andai nak kalian jok ni council lewat yang itu senang tiba bom judon so mensua ông không có blok buồn đấy, không có blok buồn, itu ke elaka labang nong itu, kebala dari host nem, film don subai itu ya kan, rehat kan itu kod yang itu kan, ngapa India ya kan, nilai air sanat bodoh, nilai air sanat yang itu di rawat senang baru tu don hantu senang kadang nong. Halor kejing terwa bensiu tulap daga sarkar, Chief Executive Member ke Gentle Hills Autonomous District Council ubat Thombor Shiwat. Uleh tu baga council kalak ban priang ya kejing terwa ke sarkar jela bensiu bitulap nrekan priang ya kan niat tang rengkat ki kendon ki basai. Uleh pensisha baga council kadang pelong jingelang bani merjingmud la kadai ne em man priang ya kejing subtulap na ke sarkar. Ulang baga district council kadon la ke baha ne kejing mi ne ka royalty share kebajulum na ke sarkar jela ne ka council kadon kami kejing irap ke sarkar jela namar kamla bancanya tang ha kejing mi jong ka council. It's lagi put for another 6 months. But till date we didn't submit that agreement to the government whether we are accept or not to pay the salary from the government. That is not yet solved. No. Today also I met the chief minister, but he asked me about that thing. So actually we have done it. We will accept it, but in condition. So what will be your conditions? Condition to, because you know our district council have its own resources. Suppose revenue could come from mines. This is our forestry from major, from minor, from transport. This collection they used to collected by the state government, then they will pay to them. So you want that the council should generate revenue and should not depend on the state government? No, might be we could not depend on our council, but we want the help from the state government. So this 6-7 months, what is the financial implication? We will see what is the state government, because at present some share of the council could not be calculated. No. So if we calculate, then we will see what we will get. So the rules they have calculated on it. So judges they are to government is to give. So once it is given, you will accept the package. No, they will give us not. It is our share. We have to accept. No.
Komisi benta banyale ban penjan ni kejing ajing syakri ke sorkar ke patba hakasri hat majai jong katayo menteri rangba ke jela ukonrat ke sangma ringkat ba usembut menteri rangba uba preston tensong kila play ya ke mini secretariat ke circuit house bat ya ke block integrated development complex BIDC happen Rosla East Khasi Hills district. Menteri rangba ke jela ukonrat kongkal sangma ulalit ban play ya ke mini secretariat bat ke circuit house ha penursla komisi benta benamara kejing syakri kebajan syagi patba ha bakiran kejing ngelang ba preston tensong ula pen pau ya kejing songo ya karat cabong ka long trai kilai kenthei kibelai kejaka ka ba prapau akar na kebenta ban laban penurlong ya ke project berulong ba kejing don kan ke mini secretariat kan long kejing mentoi bagi patba ha ka ban pensuk bat penkloi ban kejing syakri ha babon kiliang Ukonrat kongkal sangma habakiran kumu kongsan ulang baga mini secretariat bat ka circuit house hapun ursla kapan ia kejingkut jengmut ke sorkar ban penpoi ya kesensyar kadar sekaleng jaka bat ban penbiang tarajur kejingkiu syaprang bat ke sorkar ka kuat biginong syangshunong kinam dan kamsyuk ban mari anak wake office cekawai pat haba bata ya kejing temu jong kejing te ya ke mini secretariat Menteri rangba ulang babarok kitnat sorkar ki kedan subdivision kentri kamno hapok kawai katenum ban penti kenai kejing stat kejing trailang ba kejing ai jing syakri ki patba dalor kaniu le ro ru yo kontraktor ba kitbok warba ubalashna kadur ke itnat bat ke isyong kon ya ke mini secretariat bat ke circuit house hagani ke singila penipu ipiang ya kejing yalang di kejing rwai ki surjing tem ki bala pensau tenat ki patba ki balawan syakani kejing yalang. People question, what is this mini secretariat? Is it a fancy name? Or do you plan to do something with this? The idea of creating mini secretariats, friends, is very simple. We want a one-stop shop. We don't want our citizens to run from one office, then have to go to one more office 2 kilometers away, then have to go to another office 3 kilometers away. No. We would like to create a system and the infrastructure required to get that system in place where people don't have to go to multiple offices. We will try to put all the concerned departments that are there in a civil subdivision under one roof and possibly get more other offices also who do not have permanent spaces within this campus itself. The idea being public service delivery. That we should be able to deliver public service in a more efficient manner. My ultimate goal and vision, which I think will take maybe 3-4 years, 5 years down the line, but my vision is to see that for any service that people want, they should be able to go to the closest office and submit the paper, and then they should be told after a week, 10 days to come back and collect that paper. Today, if somebody wants to get a caste certificate, it is at the Deputy Commissioner's office level. That means a person from Peninsula will have to travel all the way to those offices. Or any other kind of service which you require at DC office. We would want the block office, the SDO office, and other departmental offices to work as a front end for all services, no matter which department you want to go to. Kongreisi hajamu, ya bisa sisempat, kilong try, usorda jong, karasabong. Sakumbaan ho egar bi ajak abjang ini hajan ane, bagisna ya IMRS. Ka Ekliga Model Residential School akan dibenai ke Bantuan Islam dan Bantai ya kan South Hawklurtam kami tangkap South Hawklurtam kami hangkai South Hawklurtam ka IMRS ka Model School anda dek ketika project kikon jog bi kikon jonga kikseu jonga jog bi Mila bantu hostel ke boarding school hame. Une ulum ubah kentang. Bakal jing kentang jong ukadei. Namar bakal rat syabong.
Kadai kabayo ijengai, kumai siajan bosodai. King sajia kijing eubi kijing internet hakini isnem di baruan. Hapo kapun musla perlun borokui. Kanang eubi batinang yo isusu. Ya kijing internet kajing pu kajing. Hashwa bangin kmi iki kubor nginya phashwa shipor sa kini kijing penbana. Come on Barbie, let's go party. The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Habapai biang syaki kubor, kum sebenta banyale ante lakam ya kejingwan rum tu kiminderi kipulet jong ke special cell bat sot hagasngi ublay jong ke tayo kabaladab kayok kem ya sangut kinong Bangladesh kibala syong da kali kamai hapo kalat ISBT hamaulai mauyong. Superintendent kipulet ke district East Khasi Hills uba Vivek Sim. Ula pentip haba kipulet kaliyo ekajing tip kibati kena bagi beriu basubajur bagi diginong Bangladesh kilawan Srinagar Shashalong dan kawai kakali kamai. Kumta kipulet ka special cell bat ki SOT kila penlong ya kajing kli benia halat ISBT hamaulai moyong. Bara kepor kumba pra sapuar minit ia minmiet jong ka arpun reu terik u risau arajar arpusan. Kilabat eka kali kamai kabasyong samut ki beriu bat habat toket Kim Chemlala bat ni kot kislai kobiang bat kena kubur bagi dena Bangladesh. Ini kisanut kebelasya akam kikentup Muhammad Alamgir Mia Arpusan Senam Kerta uban Habiganj Bangladesh Kalelepa Begam Sapo Senam Kerta kaba Nasilet Muli Bazar Bangladesh ka Musanat Jahana Khatun Laipusan Senam Kerta na Sunamganj Bangladesh Muhammad Imanul Hasan Khatpra Senam Kerta na Habiganj Bangladesh bat Muhammad Fajid Bilal Sapunyo Senam Kerta ubana Banggau Bangladesh. Lakem bat pengat ini sangut apa kenonan bat kejing toket menta kadangnya cekmat. Hadirin baka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA galapan long ya kejing yaki dakabasange ketmar na ki karkhana dobilat East Jainta Hills u Deputy Commissioner jong East Jainta Hills District hakas ki balang jong tayo ulakhat yakren ya kino alam jong MCTODA hendrai kila kentan ban yakren bat kila dawa kala ba udisi udeban wan yakren yaki hakajaka ke baki penlong ya kejing yaki. Ka jingeki bansangya ketmar na ki karkhana dobilat na East Jainta Hills kabala penlong da ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA. Kadang beteng na ka arpunyo terik urisau arajar arpusan. Bada ka arp kandai terik urisau arajar arpusan u Deputy Commissioner ke District East Jainta Hills ula phashiti ban khot ekran yaki dikhot jong MCTODA hendrega sengkala kentai. Ka MCTODA kadawa bo Deputy Commissioner udai benwan yakran bet akajaka badan kejiki namar kila syashat syukur bat kijingkular kibladab kim shim lapoi shenoru. Kidikot ke MCTODA kila ngulngo namar keshiti ka khotlang ya brok association bakentup ya ka Jainta Hills Truck Owners Association bat kumjuru ya ka MCTODA.
Watlak MCTODA kleki marway na do ubnay jilliw. Kanika association glaray bakin omlet siya kajingalang ada kimi okshiti ban khod ekran tang ya ke MCTODA marway. Namarla da bon pelat ke association kan pensniu dore kejingki bakalong kumbakla zaman chua ha kejingki karkhana kok ka MCTODA kadawa bagi karkhana ke diben kentio ke baikit mar kat kum kador ke belapen bet ke sorkar jela. Bat bagi trok jadi tra jela kini oban kit ya kedo bilat bat klinker. Ya kejingke ka ba PPMat ya kun kamdai tanam tajungki kejingke ke babun kirkong yemat kum kita kidongnya kali kabai. Hingi wan naka all kasim megala tourist association Iwan ayah kata kejing kesan ke Bakura. Ia kan kejing iki bagi bu lembu por bah. Ini ayah kata kejing kesan ke Bakura bagi kesan bimat bat musim ini. Ini kesan ia kan kejing. Dia kan kejing iki namar bah kan kejing iki ngesto kadi kanong rem. Iya kanong rem ka badai. Namar bah ilamat kejingnya jinjar sibun bah kum kinongnya kali. Ibun bah ini lagi kiba minyak mau pi truk ngi de turis. Bat hang ni ka sitri jeng all khasi megala tourist association. Babun bah kidon. Nah kidon ki bos kidon ki arsaka kidon dol baro. De nakaliang jungi kinong ilam gila. Yosno ikani ka jingi ki jungi. Ya don kata dol ke bos ngeng ila wan. Panai mesim ki baro ki pradebar badal hang ni ki baya syap kesan mo syap hang ni. De dia kata hing pa badong kajing kesan ka Bakura nakaliang jungi ai. Ini ai beteng kata ngilong ka wai. Tangkan ni ka wai ngi ba menta kalong ka ba kaladai ka kaya. Kadai kaya kaba Batam yang kinongnya kali ilong kita kiba layu jengai ngila bedong lagi por kiba misang yu jengai dan kini kaya kaba mentai la kimi kinong ilam nado kinong ilam sitrok nado kinong ilam ngi topi lagi bus ngi tourist taxi namta ki local taxi namta ki asaka kila jengai ba kadai ka jakpo ko jongi ba ki break banabar kinabla banwan bantu no ya ka jakpo ko jongi tengi kumlo panyadai kata ka jakpo i sukumen ngi don kata ka download ka bagi jengai bagi long tili bad hang ni asian ila download pa kisunjuk sibun ba te kumai pila don mata ki ni ai kata kesian kurang kata ni singo ban ai kuble ya barok khot ki pradkhot khaptam ki badai no po ka Najan Hills nadu ki try trok bakinong ya trok ya kajing sim benta shidhem ka jong pilang borok khot alor kani ka strike ka ba nakaliam jong pi pilapen bek da kajing yang menjurlang ka balashim hakarai jong jirang pai ba jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner Association aslo bat kani kajing ki kalayat menta la kumba arsni laimit menta arsni laimit akani kajing yang ba kani ka sni ka balai menta ka sni nakaliang kajong ngila yo kajing tip langba kinong yalam jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association jong ka Giant Hills alor kajing yo ya ka city ban khot yakran nakaliang jong Deputy Commissioner jong ka East Giant Hills District harangkat kajing don lang jong kini ki nong penyai yani kinong yalam jong taka kenhun penmi simen bat klinka kamut ki badai kinong ikmat ki try korkhana penmi simen bat klinka bat kum juru kajing non lang jong ki truck association na East Giant Hills bat ki truck association ki badai na po Giant Hills te nakaliang ka jongi kum ka ngila ban ong kum ka sengkemi ani ka central body ni singaw ban burom ya ka ka rai ka balashim nakaliang jong ki pradkhot baro kibala shim ya karai hakajing ya plijingmut panya tai panya thir halor kani ka city da kabana kali ang gajong pilang borok khoi pila kentaj manik sya kata jingala bat kajing lap kajong iru daladi kum di peranu elam nilap ba kajing kentaj kajong pi manik isim mentah kani ka jingala kalong ka basyongnia bat kalong ka ba biang na ka ba biang tam ya karai ka ba pila shimlang borok khoi kum di perat khoi namar ba kalau long kum katu kani kejingalang ka ba ngilamat kum boong nakaliang jong spokesperson jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner Association juga por ba mi khmat ru ya kum di parangalam jong ka Giant Hills unit jong ka MCTODA ba kalau long kum kata ka jingkran hakak tinong way ka boong too many cooks spoil the broth
But ya kani kabenta kalong bala bun palat kinong shed. Kamut ba kajing shed kajenta ru kalong kabasniu. Te ya kani ngilalap. Ndai ba ngidang sumudur. Handrai ngilalap hidaladi ha uni usnam uba menta usnami ngiladon kajing ki. Persya ya kajing syak knyot ben ha kini ki korkhana penmi ko. Te ha kani kajing ki nakaliang jong Deputy East Giant Hills ula khot ya kajing khot ya keren ya ka association ka jungi ka badai nang ni na po Giant Hills la kumba arsin kan ti ye dia ka pakut ula khot lang kajing don lang jong giwei pat ki association bad ha kani kajing lang ni lalap ba la ben shet ya kata kajing ki jong ka MCTODA but in sapek in salam khamat da giwei pat ki association ki badan hang ni po Giant Hills bad nakaliang ka jong ka MCTODA ngayaro ba kila menjur lang ban pendem lani ban ailat lem ban penshet ya kata kakam ban lam khamat ban penbek da kita ki association Henry ka ai ka basusi long ba kata kajing ki jong ki pai ba ka bala angnut bat khmi lenti kala suja klep no siteng lenti kham dami unu so te kani kajing bomlet ya simanta jong ka MCTODA Giant Hills kalong ka basong niya halor kita kinong rim bangila pensong niya ha kita ki benta ki bangila mat lengba ki jing trekam tang katukat ni banai mensua te ngasngo ban ong ba kani ka jingkhot meeting na kaliang jong Deputy East Giant Hills jong ka East Giant Hills district ro kala alam hi satai kat kum ka jing i jong i ka city ban khot kumno en khot ya khot lang ingi habawat ya ka benta ka bala dep pensat mensua klem don so te menta ulapan kenton biang ulapan kit biang sada kani kawai kajing ki ha kajing don lang jong kini kiwei ki association te kajing sengau kani kajing kentai kajing kalong ba pendep sua ong sua ya kitu ki peranong yalam ki bangiru ngila menjur lang ban bensyat ki ban pendep sua ya kawai ka benta te nrai ya kawai ka benta empat dep kadang sa kajing kulumar ban ngila ban ong kala long kum kajing sakut no kakam te menta phimut ban ya khot ban ya kran ban penbej bat ki sabat kani ka kam ka bathamai bingi ki kauni kalong kum kadak kashin ka ba ni lamat kalong ba kalong kum kajing penthame lani ban yo daw ban penkut lani ban penjaklep ya kani kajing kun kajungi te ngina kaliang jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association barok khot na ki unit ki ba repair ni sngo ban ai jing kersan pura ya kane ka benta ka ban nakaliang jong ka Giant Hills kila shim bat ni burom ya karai ka joki bat ngila pensyong nong rimba kalong ka ba syongkun bat ka syongkia bat kalong ka ba dailenti nakaliang joki kila shim ya kani karai Secretary Kahima Nongwa Mautamur uba PF Nongrang hagasni ba arjong katayo ula pensai ba kajing sapriang ka voice recording ka badai ka ba ula record dama uhi kat ba kedai kren halo kajing tmu bandi ka jaka Kahima ka ba hajar akar sekesipai Border Security Force BSF kamtam haba kalami kajing berngem na usodar Kahima Nongwa Mautamur ban weng ya kajing long dekat yakitu ki ba persya ya kata Secretary Kahima Nongwa Mautamur uba PF Nongrang hagajing kendo bikinong patay kubora ka arpunyo trik risau arajar arpusan hasilong press club ulawan ban pensyai lor kajing sapriang ya ka voice recording ka bami kajing persya nagarat mausau ka bahab Kahima Nong Spong bat usordar Kahima Nongwa Mautamur uba PF Nongrang ula pensyai bere uhi uba record akatagapora ka arpu artrik ujeliau arajar arpuar Hagaba udan rengkat ba serdar kashnat Hima Nongwa Mautamur uba estancing jana nongbet bat u advisor uba rushing well thaba bang ekran lor jingthu bande ka jaka ka Hima ka bahe arhajar akar sha kishpai BSF bat ula record ekni namar kami jing berngam usordar ka Hima Nongwa Mautamur baladadan ki ba persya halor kni jingthu usordar unwengno iki na ka jinglong dekot na ka Hima Nongwa Mautamur Uba Nongrang ulieto bahagian kejing ekran halor kajing ekran bandia kejaka kabar hajar akar syaka BSF kabadina do saliang syado shru kabatungko ya Kahima Nong Spong bad ikani lekot bandia news pa klor bad banyo advance san folklor nakani kular bakin siasa marsan klor marway bad kabatam kenbo nagbenta kajing dan kam Kahima aja wanra ya tadi notification order Kabala Pendi Agadis Council.
Kani ka notification order orang penmi aku kendai tarik April arajar aku belabata yo lindo jo kahima so yo badai ban wen chuano yo kum usra sin jo kasna iman kani notification order kepada penmi na kadisho Teori sudarship wong ngasu kya sibune bahalor kani notification order bala penmi na kadisho ba lindo so yo di ban wen yo Gunwan loyo, bat haka kapori keladon bat kajing ya beli jumur, bat ras tunggal apa kumu ada baisra. Wong wadom snowy hadin kata sobere nasalek keladon kamu. Tak tahu kami ketu wat snowy so na perkapus lain din sobere na alek kejing kamu. Kita kata sobere ngapa punya tu bentar. Kata sobere kedai kasmi Kalau dari Julai ada buat kepada sponsor kepada yang hima saya badai balun dorman hima. Tendai kita kecil berkelap pada hadir kata hadirnya keren balara los arplay tadi. Bagi kecil muncul ras tunggal kabar kecil minat tiga lo. Upen kam daki kun sama. Banyak kerten juga JSC ikut dijaga hima saya. Bagi kecil minat bahagia kita kasau tadi. Ulendo kay masayo ba basya pagkaba o sa kanda pa mo umuwan ulendo kata ka daw ba plan. Teha ka kajing keren kalong bandi ya kane kajaka ara jaraka sa biasa. Kajaka kaman tuntuk nadu saleng hadu kabenta joko umsiru. Bakane umsiru kalay tuntuk bat kay manong spun. Idon kibentang bahap imamus. Hakata kajani kuran na maong kumne. Hatu ngin sudai sermo. Balya pelan bandi yang ada jaka. Habaya kiwe mensua ngi ya persya. Kumba kapa wakil koding di bapia sendo apopli di bakla damar bari ndai kiku dihajar di mas yong badi tip ha ngam peran di kajing pencai bapia sendo bagi long kinung yada bandi yang ajak kaji BSF kani ajak kepada hendak kerabel pinang kubi kani ngarung ngadon kata sus kepada penmi dia kaji nutra berkadai order kepada na order juga haid tadi kaji kena ajak ngomong salem adu sulu ndai ya kan nak kerabel ngomong semua yang persya ikibreu bandi yang ajak kaji BSF kepada hendak kerabel mentangin plan bandi yang dikajaka si BSF nadu saleh nadu sulu nampeden bang o oke fine tongin ya rasa ka komiti nada ka komiti kaya keren kudu no ai kadur kadar mana komiti re begini pakat amang ya dayot ngamla pa padya tapi o slow recording ka babulong iong bala ya plan da BSF pun no neporin da babulong ini iba papi ngamla berkena pau paten tengah tip kajing keran ayu don kita kata ngabul kajing keran cuba ras tu taba la pun tu surrender sherman kebangan nanti kebang mai yo to kajing keran udah surrender jauh kisah lelo na asa bagi leadon kata kajing keran ba kata kajing keran na sutu cuma banyak kendo yang na leadon lupa kajing peleu juga kajing sobwe bat kita kiwe padai kibrio kum kita surrender jogi segala no na asam kepala pentau deba ras kedua baru tahu nepolen kabangan amtip kekia kan ayu kumbaga pa ko diur ko dinglo ko tehang na kajing keren nama onong tre ya kan ladang ina keren sa komiti ngon tre wei kono namar pa kasnat di malu mo tomur kampat syai kedar balong kalau purane namar pa kaneka saleh kan muncul makalong kadang hap kajik pek kajik mi jogi majirang nampak banyak itu dulu banyak kawang keti ada banyak yang mendukung keren dari Indonesia bakata kecilong diktator dulu yang di bawah umuan yang di bawah umuan utung yang di bawah umuan kapal saya kedaru hagare jiton anu menteri nagajokan Hakasi nabi mana wa motomor nagajok kangkur molong don anu kimentri. Way wa embracing molong
but away ba rolling star mo. But kini arngot menteri kita nak cukup. Juba na kasi bandang arngot menteri. Haga away kehiman ka cukup. To. Kabar ka no. Ki menteri pada ka besna gimana wa betul. Kidon hak rangut. Kane kale salam. Kidon hak rangut. Kane ba kakopi joga sanat menteri kadang bangga. Henry kakung ka arti ay lala ba ulah Soviet ya kan des menteri tam kalayut. Kamu tanya ki bawah. But ini menteri sangat uklan Soviet sangat sekonsep. But ini menteri ba uklan Soviet idei nakakur sela, nakakur harjana, nakakur janong, nakakur kriam, balakapulang. Teka perpausai ba umurong, ya kakur kerja jadi di santur. Ba kan submit yang kales sakit. Ano? Ajing tray diktator jung berway kapausai kadaro ha kane kadon kane away ha ka art ugnai balai match arja kapusan kajing IT ya kalan kata caka guati Christian Forum nang benta kalum jintep jokin ribusan teligi balang. Data office of Sedar snap di mana wa moto mo Sedar so yang lindo. Sipri boy distrik nakalaya hak arp atrik was ajar. Ya kan ya adon ro kacing persya nakikul ki haja to ki masaya. Katung kacing persya yang iba PS lindo yang begini habaki yawer ya kikul kasih bagi buhay silong syati ban berpunpa ikon kasih taka cikit klik armur yang jangan rio. Kaya kene, kamdai kapro. Ba, kene kacang IT yang kene sedikit besar tadi. Kaya kene kagwati Christian Forum. Kadai kari kasih. Kamdai kibri bala asam kagwati. Tay kadon kata kacang pray nakabantaban ong bagi don kacang klik yang kabit terbiak banyak susah kata itu hima. Jangan kasih. Kabalai kamu. Kabalai pat kalong. Nasulah no ru haba ulendo haba upa ya kane kawai unless katung ke RTI lalap ya kibikot jom kamau tong upa marway klan kejentik ke komiti klan non discrimination secretary mano presiden mano treasurer mano finance secretary mano kumbakalong hakini kiwei pade ki appointment order ki bamensua ngibiang lot na dong syadong barba kane kapor bamensua ngibiang lot na dong syadong bat ka basno kala dong ba ulen do sayang ni kane ya approve ya approve kuno kan ulen do sayang om sutu aga jing sisya ude ban riton biang ya kane balai bang om ya ke details ke discussion juga ada kiki perfect kapau syai baik ke bangun berne ulen bawai without a consent coba eksekutif dorbas nak ilahi udi lindo namong udi lindo anai lemar bau sudah siap upah yang ane sakima soyong lindo soyong aktif lindo soyong pemerintah wa pidan el thaba uaya recommendation tapi uaya approval tapi kabomla kiman pediang ne Usembut Menteri Rangba kejala ubasnya bahalang dhar ula pentim bah kejinglong jingman halapangap hawes Giant Hills kala jai menta bat kinong rep kilayok ban ot keba. Hakawai pat kaliang kup munong yalam keseng NPP ubasnya bahalang ula penpau ba keseng kala trai shitom bat kan klan bha hak election MDC jong Kagaru Hills Autonomous District Council GHADC. Usembut Menteri Rangba kejelau ba senyaw balang dhar habai keren bekla patai kubor ulitu ba kejinglong jingman halapangap aga distrik West Giant Hills kala jai menta ba kinong rep kilayo ban ot keba ule pensyai ba kinong lapangap kam shimladon nakatup jong kejing ka japuat ndrai namar belami kejing kanat menta la kentup lang ya kanega jaka kitop dan jing ka ja bat ki committee kin sepenbet
Ula pentip beladat ban shnai ki ketem pulit snong lapangap bat ki pulit kidan ban ai kejing pahara. Halor ki bagi jaka badan jingya kaja bakentop eka kanduli psiar bat blok 1 ki kai pot kiadang penkrea. Kajing penbet kirang hap ban up namar kajing don ki election ha Assam wala ladap hak tien chu chairman ka regional committee na Assam. Kat kumbalong mata la pengap kala yang kilai otba kau imat la kimdet mata kasul la syala de bot hai. Institution berok kala benglut mak kilai ni ke pis komiti berok arling komiti joni bagi kadi bagi te kat kumbalong bo bagi ngapa dia update ta kasul imat lem mata kasul la syala de bot sim nok sing asli tu kat kumbalong dari institution is peaceful kan dari senu ada tension on kita ada latest hal apa nampak kumbalong mentah. Adon kulit dah tu. Rekam le de senas dah ni. Rekam la senas dah nak jadi begini ka, badai ka ni phone po SP office ngarap mengaruh apa salah penglas na kasa ni. Dalam kum ke parlimen kami on directly kan sudah. Ada kumbalong mentah ke don tu ke dan live prosecution ni dan extra plus dan apa sai la pakai dia oknum ada lepas extra plus so lagi lah non lepas biar ni anda sekarang kemudian jingman mentah itu kalau baik nanti belum cukup nak berjumpa orang lagi berubah lagi masuk hadin suki tu demi mi itu gini kan mi mentah ni kai saya mencuang kamdun apa orang di area itu berapa lagi dan mentah makan pada buntu dengan apa baik kerja kompetisi don dalam baik lagi berapa lagi nah madon kejingkan atau baik habuk hakib ais macam Kamu even that party feel ru ka haba po ni kan bolong kata adu mentang itu barok itu rabin juni barok kata ka first time kerja kan la tibu tambu don kan don kerja kana tu ya ibai ti mentang ke first time ni nanya kan ni kata ru ila tu ja sam kan ni bisa barok satu don kan don kerja kana mentang ke first time harus ni ka ni adalah tu bergan cuma ke state level barok arli state ni mana apa baik lembaga regional committee nak dek pom tambah keputusan. Kita bukan report ketua kumbolong ketua kidang don bikila summit don mempadai bro tu dah. Dekat kumbolong more or less kalau report lah jan devi makna ya what senang itu bah hajan itu all along the line. Dekat kumai obdi berusi mangni tiu ladet obadi ketua report dahulu lah jan devi. Bodoh lagi summit dia tiu berusi empat dan lagi Assam kedila mencoba report. Ahli kerja komiti. Nah kata kadang ibu kan kerja komiti ban tik baik parman ni kenang ba in place lembaga report ke action du kumnu kilong ya kata kan kadang dul kan detail report. Bisa. Garo Hills District Council election. We are preparing very well. We work day and night. We didn't take thing like this. We didn't take thing like this. Ni apa krai nama bakar kumbolong mentani usia bro. Ubun ni ulit ya sina sensitif update institusi ni dan ni akum ke report ke New York ni ground level ni party okaso till today is good not bad and hopefully it should be a good report after election should be a good result. Ambil kanu sarkar belum hang bori bung sing tu buat dah ni hane hawat kelak belum di si dimbangan ni kenuksa for example beda berkali lagi di sekarang sudah yang mentala sekali tang kata kadang bu ni di formula mangik nambankan bahaya ndai kata election dan mata kajik suki sanjung belum di baru ini waktu itu sekarang tiga tu suki-sukan soal in place antin commenting siapa kalau mendoni melumala tang handai arkum galer nek report me of the ground report is NPP is still in good position. Khasi Students Union KSU Ranikor Circle kalapan pawi kejing sokya halo kejing sakut kali kha hakasurok Ranikor Potkro Umpong Balat Shaduk Mausenram hakabaki patba kilamat kejing bajing sosat hakalet kawan namar kejing penuit jongkitrok kibakit yakikok. Khasi Students Union Ranikor Circle kalapan pawi kejing sokya kebajur hakabaide bakjing sakut kali kha hakasurok Ranikor Potkro Umpong Balat Shaduk Mausenram hakabaki patba na kapor keji kendo jing kamtam hakapor bapang bastam namal kejing penuit jing kitrok ibakit yokok
Katkum ka kubor na uba firstborn Ternia organizing secretary ka KSU Ranikor Circle ulong bagani ke jempul wet jigi trok kala kata askada ye ekipat ba ha ka babon sien ki juja ki jing kedia jing kieng ki jing kala ba jing do kali kumta ka seng kebo ke jing ketu ke sarkar ba gibor peniat district ba ke jem kya mardor ha ka bedai ba gini ki jing ka seng kala ongru belada kemla ban le ye ka seng kamban se ban mi surok rangkat kipat ba berkeseng kada waru badai ban pentre kam no mardor ya ke jingkit ba khandai ton ya kitrok ba kit ukok da ke benrap ru ba ke surok ba ke jingkieng kempat yahap ba kin kit palat pot nomor ka di ke surok ke barit nilai ini mata ke jang kikmat kum kini ke jingja ke bamita na kapor sakapor ni kum keseng nilai ju mana persyak ya kum kini ke jingkit obarlut ndai minta ngilalap bat sibun ke jingi ba ki hamat ba kum mentaru nadu mena sausan baje jenbet ke blok kali hadu mentar tempat lat menlek jaka kibakikan kam yangi kum kaseng ni kentu bat ni ong ru ya ke sarkar ba num syu ban ki obarlut nang ni sakmat ba kajing bat ni hamat ni kipat ba ji badai ban ni kadong kathan ke jungi sini tentu ru ya ke sarkar ba kum ni jingking pilatet ji ba ma pi pilabu ye ki sanbut na kalian ka PWD kum ki sanbut pada ka kendai ton remta ji kapasiti ke kendai ton ndai ka jingkit pat barlot tengi kum ka seng ke suran ko circle ki persya ya kini ke jinglek jongpi palada nakapor sakapor kan non dia kum kani ke jingja yimban sing hab ni patba no ni sakmat bangi minum syu bakal long kum ni kum kani ke jingja kum kwa syu bakal ja nakapor sakapor balik si kindon ki bril dan ki ripat ba ki badan hapdeng ke jingpang ke jing sistem inhat mat kum ni blok kum ni sakut saang ni kimpoi su cakata ke jaka sumaru dengan kentu ya ke sarkar ada pimpat la ban pembiang ya kini ki jingkie lan ki surok ba ibet banyak ya ka overload ba seng eno le si kan sapoi ru ke sinjam ba ni kum ka seng insale da ka bating omsu da ka basu wan si wan kuming saya mi ru ka jing mi pat ba Namar ke Jindawa jongka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit gabanadu kasnem arajar khan rio ban pinbit pinbyang ya kasurok 4 lane nadu umyam shadu jorabat khaddo khadwai kene ke Jindawa kala seso hakabaki bor ke badai kimi hakala sing blai jongka tayo kila le ban jurep yakibenta ba pher jongka surok ba khanang ba kenyo banle yakabadon kam Gibor ka National Highway Authority of India Lemberg Office u Deputy Commissioner ke District Ribhoi. Hak arpenyo Trik Urisau Arhajar Arpusan. Kila sngap ke Jingdawa balara da ka KSU North Khasi Hills District ka balabot na do ka snam Arhajar ka Nrio. Bat penbit penbiang ke Jingdan kam hak surok folen ka tanah do umyam tertersh do jurabat. Hak ba hak arpenyo Trik Urisau la penlong ke Jingjurep igi benta ba per ke surok ba hak thanok po. Laban kedau bagi nongelam ke KSU North Khasi Hills District, hagas 6 arhajar ka Nrio ke IT da ke Dorkhasa u Deputy Commissioner ke District Ribhoi, alor ke Jingdan kam na ke benta ke Jingsingan juga yat ke yang gipat ba. Hakan ke surok ba National Highway ba Nrio, kata ke Jingdan kami ke hinyau tili ke jingking yat ke jat ke leng ke jaka, ke Jingdan kami ke bor jingsha ke jaka pat ba, ke bakongsan ke longru ban penbiang ke nala ke bapaka ban wengi ke jing ke basli ke bajuja ke leng ke jaka, ke Jingdan kam manbu ke zebra crossing, bat ki rumble strip ke jakayat kipat ba kenang bandan ke jingsingan ya kipat ba lalu ke jing penitenat ru ya kenong po lelor ke jingyai bani kini ke jingdawa jang ke KSU bana kaliang u Deputy Commissioner u labatha ya u Assistant Commissioner u Akash Marak u Consultant ke NHI u Krishna Gotti lambat ki wei ban penlong ya ke jingjurep igi benta bandan kam man penbiang ya kini baro Hagini kijing jurep dan kijing wal bnia akilat kelinti ne kaliang kibor ke NHAI kilak kular ban IT ke kaipot jang jingdan kam hapo kalai pui Trik Urisau hasua ban jampat syaka benta ban penurlong ya kini kijing dawa. Na kaliang ba afodinal karkam ni habai kran bikina tok kubor ula penpau ba kesengi kala UI kijing dan kam ba kongsan bagi bor ke NHAI kidan kam ban penbiang na kebenta kijing singan kipat ba. Kumta kila syem ya kena gerai bandra ya kena gamat syau Deputy Commissioner. Hagini kijing jurep keseng kala kedau igi benta bakongsan manwara kijing kala nalo kijing dan kam ki baper. Kumbangan penpau ipi yo iya ka jingpet kmi ya ka jaka bensnai ka foot over bridge ka bandai hang te hanong po kandai hapo jong ka ROW right of way
hapo jong ka nahai ka badai hapo jong u pedeng jong kane surok kane ka diversion R4R point sun meter kabelong hapo jong ka Krishna ya kane bat haju ka landing bat ka stairs te kawai pat kandai hapo jan school alpha kane gin ong no jan pamsim bat kanong po kaba kataru Krishna hapo jong ka ROW te kalong ba ni suthu ba kalong ka bakloy namar kanam don shu ka jing shim jaka ban don kam yang ne ka foot over bridge te yak badai bat kiwi ki foot over bridge tru nagaliang jungi ngila ship khia ba ngintip ba kidan kidai bandon hai te kumbangan tip epi hapo boni kidan atli ki foot over bridge kawai hapo umling kawai hapo umsning bat kawai hapo lat umsau te ngi suthu yakini ki foot over bridge ki ba ki estimate lada kila pensanction no yaka ngi sotho ba kaladi ke don kam hapo ka district riboy jungi re na liang jong kasang hi ngin skap ya ke jing angnot jong ki pajba balada ki dang kam shu ki for bridge ngin sap pasngo biang shkan hai la ki wi ki jaka ki ba ngi sotho ya ka lek kawan di khna school kham tam ki ba don kam kam shwe ka liang surok bar ba kini ki khna school ngin ong ki karta ki ba spokes nem shapo kin kham jinjar ban sotho ya ka jinga jong ki kali ani ki kini ki kali ki ban nabar hak speed ka baklan te kadon kam ini forward bridge bar kinbu yaki kadamdon kanono kajing padman saw yaki te habai dei bat kane ka jingdon kam ban pin tanat yang ne ka sor no po ojgi ka belatip kum kanong po town yo I yakini diksna yaki drainage ka bangila ken po dorkas padman taski ngila panpau yaki lembaga inspection habangi long ya ka dorkas ba yakini kini ki drainage ki bagsna ki long ki barit bat ki bon ki wara ya ka jingdap hapo sor po lembaga di poslap kajing dap jong kane ka kade hane ka por jong monsoon bat kini ki drainage ko mo IP kilong ki bakhamrit te ngilai jumut bakin prisnai ki drainage kamhe khandiat bat ya kane drainage hajong jong ka ngin ple bhai ka penjli bhai ka bakan long kum ka jaka yat kejat lane ka footpath rengkat ki railing ba kinong let nong wan ki wan yo hapo so nong po jongi kin don kam shu ban yat na po service lane henry ki pno kam be ya ka footpath ka bade nang betaw juki te kum ka taru nakaliang jong ka dorsinong nong po klap ai jumut mene bat ka baso tanat de hane balada don kam jaka shu kana dei hapo jong ka ROW jong ka nahai te ka kam sakawai pat namta hanong po yo I kaya ka jing yat lenti jong ne ka por kamta na usnem ngi jingbun ki jiyat kali ke blami ki jat kali ke ba nya ki speed ke ba shispa po ya kane ngai kan hapo jong ka ngapan pau mene hapo nahai henry ngi sotho ba kane kanahai kanamla bensim ya kakular ka boskem henry ngi pentingna pat ba nakaliang ka DC office kan penmi kawai ka ain bakan don ka speed limit hane hapo sonong po jungi ka benlong ka bensuk ya kinolek nangwan kamtam ya ki pedestrian ki ba hadi hapo nong po ba kini ki kilometers kintip ba hasonong po kadon ka speed limit ka ba la menlong hakan rupo ne sanpo bat kawai ru kamen kam kade ya ka jing don kini ki zebra line bat ki rumble habaro kini ki junction hapo jong ka sonong po bat kumju ya kini ki bamarjan jong ka sor nong po ru te haba ngi kanpat sha ka jing don kam jong ki breu nonglet nangwan kamtam kinawan sumar kinongpang hangne po jan bithani kadong kinong yale kai hamar opposite jong ka kade ka football field ka kinonglet nangwan ki wan song thai ki wan bamja po downgate bat kumju ya kade ka ski ka ba kene ka ski sisin sitio ngi jupulong yo kalong kayo kabla khamhe mentala kanu post nem shu ba kibreu ki khame ladai kapor janbet namar ka jingdon jong kane ka light kalong kabuduna tenglakan banai jumbut sha kanahai bat sha DC office bakin bu iki floodlights hangpo downgate kawai kabar hapo bethani bat kabalai hangni hapo ngaudiang te nakaliang jong ka nahai ka panpau ba kiladon ka sanction namenta ka street light te kata street light naliang jongi kum kasang hi ngimong bangi la pedang karingin pet kat kum ka jonon kam lada kita ki lights ki bangi bu dagi street light la kidang I duna la ki itlot ngin hap yat biang lamba ki floodlights namar ngyo I ka floodlights kemudian hongpo kadi ka wei ka ba pensyai ka son hongpo boro bat kinong light nang wanru ki kham pikir aba ki cross kali namar ya katu ka light la pensyai lupa bat ki kali bawanru nilai I lupa te kita di ki badon kam ba kini ki stream la ni kini canal menshwa hapor ba bersnai nek surok haji pendap ki kendo yakini ki dong lane ki stream kila pendret no yaka
bat kala no kum kata ka drainage te ni pun kan mau biang sa isen ba kini ki dong lani kini ki stream ki bodon lani kini ki canal kini ba construct hi ya ka jing he kum ka don ka judon menshwa kala don san meter dan meter kum ta te nak liang jongki kilabu ya ka proposal bat kin sna ya kane hapo modium ka badai ka jaka ka ba om tuna shi kilometer bat ki surok ki bandrung na po highway sha ki sub road kin long ki sna da ki culvert ka ba kanam don kanono ka jinglang lane ka jingdang ba ka ru kan yai ben bat kinong rep kinong riang ki ba kami ni ki jaka ki bolong ki punthor menshwa kin yo biang ne ka hapor ayom jong ka jingtung jik tap joki bat kalong ka proper ka ba kini ki jaka ki long ki wasteland andre kin long ki jaka ki ba ki try jaka ki lap kami ki kum jaka thung jaka tap ki jongki lani ki lap plong ki kum kita ki jaka kum shopping mall kum ta ter bat ngan OEP ba umdan shu ki project surok national highway ba umdan shu da ka BOT project re baru kila de BOT bagi yap su do khajna te kata de nuksa ka ba ngin hap pen in ani na po jungi na po district riboy jungi ba ladangi siu khajna soba ban penokam hok ya kan surok jungi ba kinam don shu ka jing jenjar ya ki nong rep ki jungi ba kindu ya ka jaka rep juki namar ka jing dap ne ka jing dap ya ka hapo ki ying ki dukan ki jongki la ne ka jing accident juki kena school ki kena ki baret ki nongsong yo ka ki cross kinil ting la i ki snem ki ba lai south snem munshwa ngi yo i ka jing ban cross kali ka ba ngi hap hadu ki kali kintuna teng ngi hap hadu ki shipho 4 minute ba ki kali kintuna namar ka jingan ki kali ki kambun man ta ki por kini ki snem asnem lai snem re ka jing don ka foot over bridge kan yarap ya ki kena ba ki cross la ne ki rangba la ne ki temen ki kro bat kumju no ipi ka jing kam ya ki footpath ka de ka wei ka ba don kam e apo sonong po kum shibanta jong ke jing rakhe ya ka sngi persha uranium ne ka ante uranium de ka KSU ka la rakhe ken mau buram ya ka lengku sngi yap ka basan jong imei e spiliti lingdo langren ibila yang persha ya ka sarkar ba ya ka yusil banti ya uranium da ka ba penlong ya ka jihalang hakasnong domyasiat ha Southwest Khasi Hills district ka KSU Southwest Khasi Hills rengkat kinong alam na ka KSU Sengkeme hak arpuprat rig urisau arhajar arpusan klara khe ya gesngi anti uranium de da kebakan mau buram ke jingdap san senam gejing klatno ime ye spiliti lengdo langren hak ying sa jungi ke badan hakasnong dom yasiat hak district Southwest Khasi Hills hak ne gesngi le dan rengkat kinong alam ke KSU Sengkeme kinong alam bagi dekat ngi unit boper rengkat bagi bahaya yang bahasam jing me ye spiliti ime ye spiliti lengdo langren idei long kemir jong kari khasi bela yang persya ek sarkar bat ka UCIL halor ke jingtmu banti ya uranium ubadan nak ne jaka inong elam ka seng bagi bahayang kilepen pa ke jing buram ime ye rengkat ke jingkut jingmut badalai leru enom sya banti ya uranium nak ne jaka agni si le pelong ru ya ke jingdit bo sentio ba ke jing kema buram haulum jing tap jing me ye spiliti lengdo langren kaya kaba kubor kaba karai kaba ngi kwa ban shem kum kasang kalong ba people ya kita ki kosol pada alani phile kino gnuru harai tang kawai kaba ngi kwa pentikna bat kata kalong ba lem phile kuno compare harai kamenta ka jungi kalong ba bat persya in persya bai ya kaba dai pengi khon persya bai dan hakini isi ne thu hi kami kawai ke jing atatun hapo jong ka Southwest district bat kawai ke district bat kata kadang dangi bakadam kata ka geo scientific investigation ya kata nakalyang jong ka geological survey of India kala yo ka jimunjur na kata ka Ministry of Mines banle ya kata ka geoscientific investigation lene ban survey hapo jong ka thai makorwat bat ha kata is survey ndang lapet kursla ngui ba nalor bakile kata ka mapping kinle ru bandril ban ya kata ka pitting antrenching kabaki ong akten on way kaumud ba kinrul bat kata ka trenching lay kimud banle na kata bandril kala ban pe shadu 10 meter lene tam ya kata kadai ka jingtip kadangi ngitip dan hadin banglayo kata hadin banglawat bnya kidan gitu gibon ba kadam jingya dai yu kata ka geological survey of India bat kata ka UCIL
But ada mengelawatnya, ada mengiyok jingtet, ngilalap. Ba, kumba kayu Israel, kapenengkam ni kena ni hu, dari Department of Affairs. Kau penengkam kena ni hu, dan lek research hani, dan ong ba makam ta ban kakus kabaki pule, endal alap hadin kile ai report ke UCIL, kan report ke balam ler, ke bala asatit ke UCIL. Kumba kapenengkam hanti pore kan ni hu. Kum kata kaslam ban trekam job ke UCL. Ngimdan kajing artatin, ngidam kata kajing artatin. Ba kala benlom habade berkani ka GSI ru ngani ka Geological Survey of India. Namar ngani thuhi bagani GSI. Hoi kila benong kumni muntai, rengi hapan sai. Namar kai kadau. Kadai kani ka GSI lani ka Geological Survey of India. Kabatrak ke kejindan uranium ha Uttar Pradesh ha Maharashtra ha Chhattisgarh batkiwe di Jakarta. Te nakalan jing kasan idonru kajing perkap ba kami kala bandai kata kapri mining activity namar kumbaong tan ban pendai bigi kendon tan ban pendai bigi jenokam kila banle kene ke survey tang nam ta ban pendai bigi rukam haswa banti mapo kanda uranium tingla ajing tho sport deputy commissioner bagi ban ajing sai bade kene ban ni sabanang ni kwa ro ban penting kena balada kadan kajing adai bat kajing ti mapo kanda uranium nakaleng jungi dalele ro nginom aila bakin ya sakmat habade berkani ke banta so ai seperti no phaisi ke banta ani gai hayeng jungi mi seperti iskoba hakum kali gaski kum gidkhat jo seng kum gidkhat jo kajat beliau kali ke kamram ke jonga jo pi iwe bangin ya ikan mau ya kum kali gaski kaba imiit la le ki kam ki barat ba nam ta jongi bro bat iskoba gin nyal bersam hani ka pak sem ko banta bagini ya ke jingrong balen dia buat ban kedan ke jing terwa la spak pho rei im semla eno ya la ka jom ke ying ke samba ke song ka tha ka ri ke jat bari bro ko wei kinong kan la kan ni sibun ki mat ki jura bari ko ni banta sakmat bat abang wan menias nanti lepo selom mar selong lepo ramblang terter ken mau ya ki por ki baberswa apo bagi wan sini sepo kali ke dong kathan nam ta ki mat ki isu ki baper kam habale bakni kejing tu jong sarkar India berti uranium lagi kedong kathan bat habang ya degalti kidon ki bentang lang yo bari tu khnai par khot bakade tu ki bentang papor bagi lang ya don kejing khon ya bat kuai ka bor company bor lam na khara tu por bat hatu por nasulat darasat bagi nasulat kaldan ru kejing siat nagliang ke polis tu por ini rei di sam la karandin hadu bagi na perlap yang kam isami na tu ke jaka ting so kwen sekadai ba habeli bukan kamat imla banlan ba image is seperti ini bakong santam idong prat nanti idong pergi bawara ya tak movement banyak kun persa habeli bat ini umat uranium Kashnong jong image spiliti lengdo langren kadomesiat kadai kawin kishnong berang saadian tam hangan than hakaba hagi babon ki liang bakila jingerap ru kempat poi bhash kene kishnong kumblong haki wei pat kishnong hagasni belayo benekran bat wei persakurem jong mi it spiliti uba NDCM hagajo kopor bereru secretary jo kishnong domesia uni rang ba ule tho ba kishnong jo ki hado menta kadang duna habro ki liang hakabede baki kampen roy Mereka bakong santam menta ke bakasnong kadon kam gere ko umbam di kabam pat semlayo kad hado menta Nakaliang ba NDCM bakasnong domesiat kelai kublai kerpang UMLA bat MDC Garanikor constituency uba Pius Marwen ubale rap sumbaha banti surok bat penpoi hagen kasnong ke bajungai kemalai kilometer ye baru ulai kublai ru i Dr. Warjri belerap ban penyo skim beper kum gijing pensyai naga sola kabakinong kasnong kleo ban penan kam ki yang gisem joki hagasnong domesiat bat kibe de Cipun ka persen jonga ka DU MDCM
Ngatei como sekretari coba tervaksino Indonesia. Bah tak juga por ngatei ru persakuran jongka mi each pilih yang lari. Kene ko por ngasno ya kaban tempau ni kan ya tu bah po kene ka sinong ka tau ko jong ni dang don sibun ki jing tuna. Kum ka bam di ho ni la yo ka ken je em ken re adu menta ninjo ya ka dan tang pat satu empat ka tup nomor ai de pajri mat ka ka la ka tu nang ta ka school ru ni dan ka lower primary school government lower primary school kai ko malong lam kiri ki jaka bang ni la ya changai ko ni semua pemindon kami ban upgrade adu ban dapat ya upar primary school kenapa ikon kita tangret rutin ya syong ya saklang jem nang tangi dan ru sipun kita cenderung kam maka kuat adam dei hapok kane ke sinong jemiu la kumnu ni soba ka sarkar ka dei ban penbiang dei ban don pangkajin bare ban penbiang kita wai penbiang di doktor la dalong kepala awat spesialis doktor hang pei hasap santar la kaji la dalak penbiang di doktor la penbiang kita wayang teu hawa kaji ka la ya rap hi ni wal la da kadang long kaji yang re kum bakalong menta ka jing don jong ka hospital wa kaji te ka long tang kum basu ya rap kum bakalong fas it kum on re bun kita wai kum don bun ki doktor kita tang don tang wei doktor lada bu jing tia seman pangyano batmano nomor badan tawai doktor lada don kamban le ni sakiri kiri sinong ru api I kumto den marka taban bu jing tia ru empat long aji teni sawa ka sarkar lada kalong kepala te kete kan biang lam ni kalong kiri juga ke surok ni syukur pati ki samla puli bat nas no thu ba leng ba jong ki long ba ilekat pati au nom khati yang le lokal ni ni snow ru ban ai ko place bon yo lokal ni yang di si ba pius marwen ola ele sitom ban penyo kene ka surok ka po sino jeni ka hadu ba kalong menta ka sni ba niki samla wan pan rakhe ya kan ka lengku si jengkat sam slam jong ka jengkat no jong mi iru kala pensok ya ki ban ra kali wala ta ka bos ni kali retu lengta jong ka jong ya rap sini sama lokal ni na kali ang jong ka musketri sinong na sinong pan pha ka jeng khuble ka pang I ai bok trai kerku kerdo ba im song sang pra aga jeng sekri kari ka jeng ko unang le ru sibon kam ki pa na kam ta ka sinong jeng pat kun ji kiri ki sinong ko ma kam skutas Hakasit hodin jong katayo ka Shillong Government College of Engineering kabadan hamaulai kan tan masar kala sedang hakasin kabaning kong ya kijing ajing hikai ki samla puli hadin baklayo ya kijing menjur nak All India Council for Technical Education AICTE Kanik Engineering College kabaning kong hakajela kalala ban sedang ajing hikai da kijing yo kijing menjur nak All India Council for Technical Education AICTE Bat kum kejing sedang ya kene kejing pule lawan ban plie do menteri rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma kumukong san. Ha kejing dan lang usembut menteri rangba kejelau Pak Presiden Tensong ke menteri sarkar ke kentor ba alat mandremboi ba Sanbor Sulai ba Timothy Dishira UMLA Kemaulai constituency ba Bright Star Well Marbanyang Chief Secretary kejelau Dr. P Shakil Ahmed bat kiwe ke bala syakot ngobha. Habakran kejing lang Konrad Kongkal Sangma uloong bagani kesni ke degaban sakan mau hakajela ya kejing sedang ya ke Government Engineering College ke Beningkong Bar ulapan pa kejing sengongo ya baru kelana senyang ban penurlong ya ke project kabalaang nuat naslambha. Ulapan pa ru kejing kermen bagani kejaka pule kan sandur ya kalawai jing samla pule bar ulapan jor kejing longkong san ban penan kambha ki core ki bor mereka artificial intelligence.
Nalor kani ule thu bu na dan ul samla khasi ni Shillong ubalashnahi dlade ya ka software daga ba pendrong lang ya ka speed of light ban pendunai ka por le atas na ka shisnem syaki kat tokan ya benai ukondat kongkal sangmau le thu ru ba ka benta baar jong ka Shillong IT Park on sapriano au nopra ka bandon lai hajar seat bad ka company na UK kala pen pau ka jingkwa ban sedang ya ka jing terekam wat haswa ban plak pet ba ya ka ule thu ru ba ka National Artificial Intelligence Conference nak benta ka than lam mi on sepenlong Shillong hakalai bat sau trek unopra ar hajar arpusan badula kentuik samla bagi dai benishim benta ka de Lempung nalor kani ule pentep by the Chief Minister's Scholarship Scheme on supply no ashwa ka Christmas but ek scholarship ka babai pisa ka sarkar pedengru on supply no syaki kana apulia na ka plat ka jong jela kat ba ka sarkar pedeng kampat pelat ya kan ka pisa. Many years from now and many decades from now, people will look back to this day when we started our first government engineering college. I thank God Almighty for this day, and more importantly for blessing us, blessing the children, the youth of the state with this wonderful college. And if you remember, banking was something that was a very big challenge in India. It still is, but it was much more. And hence, we could have started the process of starting to put up many bank branches throughout the country and doing and following what the West nations did and put up a lot of branches. But Government of India took a separate or a different step in the process. It realized that it would be very difficult to catch up with the world if we went and did exactly what they were doing, which is to put up brick and mortar banks and branches. And hence, Government of India went for a massive implementation of technology. We started ensuring that everybody had a bank account. The Jan Dhan Yojana started. We ensured that mobile connectivity would come easily to the people, and we would have 3G, 4G, 5G accessibility at the grassroots level. We ensured that a digitally linked identity card like Aadhaar would be there to link up the different individuals. And then the UPI platform was unleashed. And before you could see it or know it or feel it, we had 100 billion transactions in 1 year in 2023. And though we were not able to do what the Western nations did in terms of increasing the infrastructure in banking sector, by leapfrogging in the technology that was there, available, we managed to overtake many nations when it came to the banking and the financial sector. Why am I telling you this story? Is that in today's world, technology can do wonders. We may be starting off late in the education in terms of engineering college. We should have had it long time back. Maybe we are starting very late. But late does not mean, in today's world and especially in technology, it does not mean that we will be left behind. That we have decided and we have tied up with Government of India that we will be releasing the scholarship money in advance from the state side, and we will not wait for Government of India to release the amount, and whenever the money comes in, it will be put back into our account. That system has been created. And the most important part, you can clap after that, is that we'll be releasing it before Christmas.
So we'll ensure that before Christmas, the CM scholarship, which we are just finalizing, we had anticipated about 70,000 students, but you'll be surprised to know that we got 1 lakh applicants. So we are just screening through the whole process. We should be able to finalize that within a few weeks' time. So when that is done, so the CM scholarship that we have announced will also be released before Christmas, and the scholarship from central government, which comes in at a 90-10 ratio, that also in advance, before receiving the funds from central government, we will release the funds from our side. So I would want to share that with you, and I hope that that will help the students who require that financial support, and more importantly, motivate you to work harder and to study more in a much more committed way. Hashwa bina kmi iki kubor badangsa sashi sing nya pai biang shipor chakeni kijing penbana. If you're having a good time, say oh yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the greatest show on earth. We got some of the most amazing dancers from around the world tonight. The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer, BDO. Habangin beteng biang yaki kubor ngin pinken mau biang yapie yaki mat bakongsan jong ke kubor mentakatayo. Menjur ke kenhun menteri ban penbait renti yaki skul SSA hakajala bat bantung kampura ya arspa prapolai ngut ke special educator. Sedang kilung keseng kongres dah kejing penyesok biang UMLA berim usenit sang ma syakaseng. Bo jengkeli ke kenam halo kejing ya bahak bandum kajana negi toll gate ke KHDC klaim dah apply. Beliau Menteri Rangba bat sembut Menteri Rangba ya ke Mini Secretariat Circuit House bat ke Block Integrated Development Complex BIDC happen Ursula. Syakam sangut kenong Bangladesh namaulai. Kentat ke MCTODA ya ke jengkot ya keren u Deputy Commissioner dawa banwan ya keren hakajaka jingyaki. Wa banar ke KSU Southwest Khasi Hills District banken mau buram ya imei spiliti lingdo langrin kanoya lam persha uranium. Bat da ke paragliding lapan hak perdano ya ke jinyakun ahor hamau lendep. Ka St. Anthony's High Secondary School Pen Ursula hakasi hat majai jong katayo kalapan hak perdano ya ke jing rakhe ya ke Jubilee rupa ne ke jing dap arposan snem jong ke Higher Secondary Section da ke bapenlong ya ke jinghalang ke basyongkun. Ya ke Jubilee rupa jangka Higher Secondary Section jangka St. Anthony's Higher Secondary School Pen Ursula. Lapan hak perdana da Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma haka arpu praterik urisau arhajar arpusan. Rengkat kejingan lang usembut Menteri Rangba Kejelau Pak Presiden Tunsong bolongru MLA ke Pen Ursula Constituency. Menteri Bekmi Ketenat Arts and Culture Asan Borchulai ke MDC kenong sekian di Kongres Mary Karpuri kinong penyat kinong hikai bat ki kena skul bat ki kiwei ki bala syakot sngobha. Hagani kejeng rakhe lepun ku buramru ya kinong seng ya kejaka pule ki laingut kinong hikai ki bala hikai nengkong bat beladap arpusan senam kejeng syakri ki jongki bat ki samla pule ke bala pule nengkong hakane ke skul.
bala penipu ipeng ya kene kijing rakyat kijing ruai kijing syat bar kijing ak drama kabagi kena skol gila penia la kasap jongki uba preston tan song luang ba kijing ya lenti gab arpsan snem jongka higher secondary section jongka St Anthony's Higher Secondary School pen Ursula kam dei syo kalentiyat kebalengkot bar ungit scam bakanang ya chkamat ban ai kijing nang jing start ka babha omtang ha pen Ursula ndai kathan riwar barok kowai Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Saumau Loong bagi Sarkar Kebu Ahmad ke Puli Putih badodok khatsan nak sispa nak bahak tengah Kejela jong kesnem lamang ke Puli Putih ke bakot lai hajar ndreus pasan pusau kelur tengka kebari kebahe doa pedang kita nak Sarkar baro ula pentep baga Megalaya kedan palat khatsau hajar teliki skul kebakersaan dasan pusan hajar ngut kinohikai Bajan kumba shi hajar kelur tengka la pelot malakasnam ban ai ki gran syaki skul jengkideu shimet skul ad hoc bat ki skul deficit ulapan pa we gejing so sarong ya kene gejing bai tengka bat dinamarkan ni baka Puli Putih ke lakiu saprang ndai kidang mat di gejing e kum gejing kiau gejing ye no steng por jengki kena gejing Puli skul bat gejing runa gejing pas bahaki kena ulai ku blai ke skul halor gejing dap arpsan snem ka higher secondary section ha gejing trishtom ha ban ai gejing nang jing start ke bapaka baniaro ka kam bakrau ke balale da kinong seng jong ke skul ha ban penwandur ke Puli Putih ha Kejela ka than bat agari u Konrad Kongkal Saumau Loong bak Sarkar kan ai jing kersan pisah ka banado san polak ado siklur tengka syaki katu kan igi skul ke belah syajiet ke beran hakeleng jong Kejela ban kentiu yaki syaka kerdan high secondary bat ula penti kena bak skul St Anthony's pen Ursula kan yo kene kejing Arab bar ulapan menaru ban ajing Arab ru nak Chief Minister's Special Development Fund ka balai pusan lak tengka ya kene ke skul ke belah trei borba ban sandur ya ka Puli Putih ha kene ka than by that I also mean in terms of schemes and hence I'm so happy to share and to tell you two things. Number one, that from my Chief Minister's Special Development Fund I will be giving a sum of 35 lakhs for the building from the Chief Minister's Special Development Fund. Second, we realize that the need for higher secondary schools is more because of the pass percentage in the secondary schools. And hence we are coming up with a program which is the final stage of drafting the guidelines where private schools, that means non-government schools, private schools, which could be government aided, based on their performance, based on geographical, issues, the fact that they will be very, interior locations, and other factors, the government intends to support, depending on funds of course, anything between 50 to 100 schools every year to extend their classrooms in higher secondary school. So we are almost at the final stage of drafting the guidelines. We should be able to announce the schools which will be getting this also very soon. And we are looking at a fund of anything between 50 lakhs to 1 crore, again depending on the budget. But roughly that amount we intend to give to the schools so that they can expand the buildings and create more classrooms. Let me assure Father Lucas and the managing committee and the people of the area that this school will be included in that list also. So we will give funds from that scheme also because of the kind of work that you are doing, the difference that you make in the society, and the selflessness, the sacrifice and the commitment with which you have been working for the past decades to bring a difference into the lives of the young students and the people living in this area.
Ke St. John Bosco High Secondary School ke Badan Hamaupat, Southwest Khasi Hills District, hakala sing ublay jong katayaw kala penlong ya ke jingrakhi ya ke Parents Day, ne ke si kerpang kikimi kikpa, bat kapang jong ke ne ke jingrakhi kalong, ke jing e kikimi kikpa, ke jing kerku bakrau. Ke St. John Bosco Higher Secondary School Maupat hak District Southwest Khasi Hills hak arpunyo terik risau arajar arpusan kelara ke sengi buram ki kimegi kpa ne ke Parents Day halor kapang Parents Love the Greatest Blessings. Hak bau ba Renikton El Tongkhar MLA Kathan ulalong Kongsan badu ba Commander Shangpliang President ke Hill Farmers Union ulalong Sumbut Kongsan. Rengkat ke jingidan lang u Father Frini Peter u Principal Father Valerian Sariau ki sister kinohikai ki kimiki kepabat ki kena skul. Hagane sengi layor mengkuk buram ki arngut kinohikai ke belakan jo arpusan senam ke jing syakri jengki pan ajing nang jing start katayo Babu Cornelius Marshra bad i kong Elnestina Marwin. Layor uban pen ipu ipiang yang program dari drama lengkot ki jing ruai jing syat ki bala pen syobiet ya ki bawan pet. So I'm very happy to see the performance today. And it is beyond my expectation. Babu, ibala yo, ia kajingdap, iba Babu Cornelius, ibala Syakri hang ne Arab Samsnam, Miss Elnestina Marwin, ibala Syakri Arab Samsnam, ngatrai kide kiba kementam, banyo ia kajingkeu juga dengan sekolah hang ne Maupat. Labat ikan mau, ia kita ki Arab Samsnam mensyura, bajak ke kabak dengan sekolah kalong mentah. Ngasok man hado kata-kata banyo i ba kinong kendong ki jong ni. Kila kiu ha kajing nang kajing start. Palat banyak ai ke bangila ban expect. Namar ngadai way na ki kena school na nong kendong. Ngasgo thu ha hado katno kalong ka bae. Ban pen bahaya ki school ha nong kendong. Dear fathers and sisters, I know how difficult to set up good school in the rural areas. I am one among the aspirants to set up quality education in the rural areas, and I know how difficult it is. It is really wonderful to see that the school at Maupat has reached up to this standard, which is beyond the expectation of everybody. My dear students, I wish you all the best, and I know you can still do better. Ke St. Peter's Catholic Church, Soklam, Southwest Khasi Hills District, akasi sajan jong katayo baladab, kelapli perda ya ke jing raki, ya ke jubilee ksiar ne ke jing dap san posnem, da ke bapenlong ya ke program baper, bat ya ke ne ke jubilee in penhap perda hagasnem banwan. Ke St. Peter's Catholic Church, Soklam, hak arpusan terik risau arajar arpusan, kelapli ke jing raki dap san posnem ne ke jubilee ksiar, ya ke ban sayo aban penkot agasnem arajar arpun rio. Ya kini kejengraki jubilee siar jongka balang lawan menteri ruba Renikton leng Tongkhar UMLA Kathan kum Kongsan. Hakabau lepen heru ikalama kum kadak kejeng pli rengkat kejeng dan lang uba Karnes Sosyang UMDC Berem kum Sumbut Kongsan nang tau Father Alphonsius Walang bat kiwe-kiwe. Nagilang ke St. Peter's Catholic Church Soklam magani kesi kala yo ruban ai kadorkas syau ba Renikton leng Tongkhar nagabantang kejeng dan kam kabalang Hagabana yang juu la kular bo unsamang pisah kerpang na ke MLA scheme bana jingerap ya kene kebalang. Mensem bangin penroy ke kemet kemangla kren mari menster bangidon kam ya ke Maria bat ke Martha. Contemplation in action ke jing dua bat ki kam bangi turai hang tangin saroy bat mensem to blen ke ku kerda ya kene senang sak kelam bara ke baik tantam ya kebalang ke tri cingi ke badap san posnem ya sedar senang menteri senang ya ki member ke senang ke tau. Ya kebalang ini kikun semla beringi bar aku itu belain kerkui pi. Henry, hakabang iyo imatay kajing kermen. Kalong kabadai, ya kajing perkan mau jong uwe ni ki pastor ki barang ba jong kabalang ublay. Hakabay jukren kum hakini ki jubilee. Hakabay ong ba tongin pek tang kendiat syadin, Henry ngin pek kambha syakmat. Ngin pek kambha syakmat. Barkaluksa ko ba kalong ba. Ladaw driver nya kali. Ula bun kam tangkap pek sat kelas. Kalau kabaran kam ban pek sat kelas. Yes, kalau kabaran kam. Ban supek liak-liak, ban supek tiak-tiak. Hendrai la daula kambun ban pek sat kelas, ban ek ba pek syakmat. Ngatrai kan don kaji bakalah ketang jinyak kali. Bat kalak ban long bakal kali kan poi syarut syanala.
la dalam malap mit tang ban pet sat kelas ban pet sedin klem pet syakmat te nama kita kalau kabar ban pet nang ne syakmat ha ka jiken jong pi san posnem to ai ba kene kabalang kan pet syakmat ya ki ai bakam kraw ya ki ai bakam ha Adventurous new trip off-roaders ahor kala penlong yak off-road challenge ne ke jinya ko nyak kali hakisurok koram bat ki wadu hamau lendap Ribhoi district ki pat ba na keleng kilalet ban pet kai ki nong nyak ki bela peni la kasap kapong ban nyak ki kali hakijaka ki ba e bat jenjar bha In Sanno yakane 7 hour 4x4 challenge. Bridgeport. Kaji ko nya kali he surok khoro koram bat wa duat khatam lang bak surok kabadan bun kijing e tanya kelatip kum ka 7th off-road challenge kabal penlong da kenhuan jong ka adventurous new trip off-roaders nek ahor kalau yoru e kijing itu kerpang dan sokar jela lang bakat nak jengok kai pertai ya kabala penlong hamau lendap ke distrik Ribhoi kini kijing khun kalau long shisha ka penat bat kabala kring hajar wet pat ba nong pekai kabala yo e kijing pen bernya lang ba kini kijing ko ha kabala sakiru e kijing shim benta di kinong akali kabala triam da Arunachal Pradesh Assam bat jong kini kejela Meghalaya Kahor kepada kawan yang senjuk dengan kejela kepada yang jingfu berkentiu ke sab kapong jeng samla kemudian shisha ke sabnya kali surok korok koram dan ke off-road sporting challenge yang ini kejia kopnya kali kabalai sni lawan ban player do bapo lengdo MLA ke West Shillong constituency ban unong ai buat ke social welfare ko mukongsan ban ai kejing kersan yang ini kejia kop jong ke ahor ha kejing dan rekat uba Damian Omdor president ba Ferdinand Karkami vice president ba Ferdinand Jarin General Secretary nalor kiwe kinokit kam jong ka ahor. Laban kedua bagakenhuan jong ka ahor kelaju penlong yang kini kejia kop nya kali off-road mana kesnam. Bat kejing fu kalong man kentiu ki samla ke badan sab ha ke motorsport amta mit surok klau ki surok ke badap ke kejing e babuan ke badai benta jong off-road challenge bat kini ka kenti kini ka kenhuan kelayu oru ban rakhe kejing dap shipau snam jong ka. Ha kabal penha pe kalama jeng jeng ke da ka bapen bernya lengba ka paragliding la yo ru bane kran company kino shimbenta jeng ke jing yakop ke bala batai halor ka jinglong jingman jeng ke jing yakop bad halor ka jing tebet jengki ha ka bane khoni ki babon ki jing e bakimat ha ke jing yakop ha ke jing yakop ka bala ne laisni ka ahor kala penna ki dong job bala job ki kerdan boper kibagan thop na do kino shimbenta barang batam balayo do ba Eugene Yangti best driver ha ke stock category lara do ba Bawan Pasa best co-driver pat lara do ba Bari Umdor ha ke kedan semi modified category lara da Litstar Marbanyang pat best co-driver lara da Ubatyang Kupar Dekhan kat ba ha ke pro modified category lara do ba Eugene Yangti best co-driver ba Arlan Khar Umnoj bentuk kiwi khusna yang kedam lado harga stock kategori lara do Bari Umdor bat Dawan Pasa harga semi modified kategori kedam lado lara do Litstar Marbanyang bat Andrew Kongji kat bah harga pro modified kategori lara do Highfields EM bat Pat Chakar Bawor kusna malasam sabarok kinong job akan dengan kenti kalau kot syaka pralak tengah pada kali yang bapo leng do ulah penbenai besong kisah ban ai syaka kenhuan ahor kaban long sekolah tengah
bar allowed. No LED bar, no fog light, no nothing. No. Only headlight. No fog light. No fog light. No nothing. What about the back? No. You can adjust. You can adjust. Thank you. Passionate. Te paralok baro da kitu ki kubor ngila poi shi kabakut jong kubor jong imun ta ka tayo ngisa syambyang bakpi la syam tayo kublai shibur